policy le polokiti no elo se kongora Joseph Okiror emukoki ni sabale be eroko aini ke lo ta konye ido edere panyisa ku koker kunye motoka Isuzu elf registration number UITA kanye uni kanya PZ do kwangan ni se jai police no mukura kanu anya nario Kertos kaskada motoka UAT 856Z ere Isuzu elf motoka na kwangan Ajastu alwa sto bariola jai mukura eboste baka Kate. So you put kesu itojo ka sai torno rutolo lenyo no ngero atubokini mukura. Dode do lokeso rot na ibosne baka Imadochi. So obweja kaiti lo driver aje kesa ya matana berebu borudo adwarak. So daso alumne chupa dala masia nese plisina. Eroto mamara elo araela etam tosto ngaite monokin. Neda be torti ne sakirte motimoti so etengo bala akirte ke na speed ni sianga Ekangasuna ada ija achebo no atamarbaje ne samatana sese likwa adestore motoka lo kede speed outa ai 2% lo madu yisi au mokiniti mamuso ije nare boyongo ka ubonebe our red driver twanla masi ka otaja mata ngine itosoma dope kan bonaire nge motoka si obeti edomota kangaso itinyo Onyaito Robert Bilelakan, apedosili Bilelakan, yongo da lo pole nera okonyuto ngaluperon. Konye mamonga bua konya kaswa. Ai chakune moto ke speed noi. Omtene sobale pera itubunen. Do da je twati ngarela kireka de gali. Ekete moto ka chama tile lo stai nange twati ngonta nanga yare. Ilulu kiti so moto ka da ba dai nanga yare. O somari dola wa nyekine gali jera kini dona sa motoka ne na panya una no kana kitane kya motoka chaka kini so ko pe sipidi la dede ngai no makire tunga ko center alo iboyo no so be nyobe na itedere palo ekere ponengo nyobe na pitingesi am emuogo konye betunga konye na umokin eroko itunge buete gudo angole ari pana bebelo apuru ngare na kere bebelori abonga ni moka drive kanyudo so be toroto okolas mami tori la ne wala mam jasona popular no renge motoka toroto ne pene la irotungu ni no masi ke bebu o mase ke biya apote sangi ne keri no ja hams ne bweje daracha era ja somun ku ja ilepu na ilepu do muti ko kwene chake gali wale kota ina ngani so mari ngina ibiro Epuje motoka ne pana tamala utakine motoka alo me motoka alo marasunye kota motoka ibiro rakanike shata motoka ibiru ne akane boyoyo akise polo ebiro rosikwae ibiro ringesi akiru no ne adumu dengo be Ekangasuna tungi kanyau ne ebilele dopete monyeti chako ikesi noi apoloke sana uno kera rediche adekis bwabielo sodo ruku na tipe akera konye driver obujo osomunu kada chere da kirte chot tame itunga we lulu bokwe kokola ningolba mamba bwoko bulo obale berla ine konye ni jara sina jae panya dodo kwane bude se sipidi alumo salu pokokwa tumikine da tu ponero Muchuti engarono ke pota ngala so ba o no na di tunga nyuti chana ibiro no rikate kwana koti twani biro roto la yerot iteta chude be lai konye mera apanya ngisina kino so do konya terbe e biro rone drepa ora apanya epo jaun mama pugana ngole artist so tutani rotalo abu Ekangasuna kone iturure do sane Likota sa pugana ngole aso. Ami kose ngarano ke podo idosi kosi rotini. Konyo kosa rotini. Esa kirono e pipilino yara de kire driver ne roto ngese rono. Kanwa TV East. Tolbate daiti mukura Kongora district.